أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Bugün bizning tafsir dersi G'asr surasining tafsiri. Bular inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala bu surening boshida aytdi: "Vel asr" dey. Qisqa g'ina aytib, g'asr bilan ant etdi. G'asr degan so'zning ma'nosi turlicha. Masalan, biz qo'llanamiz bir g'asr degan so'zni, bir g'asr necha yil bo'ladi bir g'asrda? 100 yıl. Bir g'asrda 100 yıl. Demek Allah Teala şuşu vakit bilen umumen algan vakitda vakit bilen ant etdi Allah Teala. Bu ikinci türlü atala dahr deyip. Dahr. Dahr ol vakit, zaman. Zaman degen sözde, vakit degen sözde, g'asr degen sözde, bütünüsü de Arap sözleri. Demek bir saның 100 yıllık vakit bulsa, ikincisi tağın biz әлі ikindi namazına asr deyemiz. Salatul asr. G'asr namazı. Ne için g'asr namazı? Çünkü ol cemaat asr başlana, koçan, Quyosh zevvelden avuşkaç, Quyosh batqanchiga hatli vakit asr deb ataladi. Asr vakiti. İle bilen ileden soň indi ilen okugaç, andan soň ikindi vakiti kirip etindi. Mana şu asr vakiti şolay yok. Şol vakit hem umumen alganda Allah Teala ant etdi mında zaman bilen, vakit bilen. Çünkü adam balasının en kıymetli nimeti ol vakit. Ol atala kapital deyip. Kapital. Ne için? Çünkü eğer vakit bulmasa biz gıybedet kıla almayız. Allah Teala bizge bergen vakitni mümkün kadar Allah Teala'nın rizalığı için uzdırırga gerek. Şunun için Allah Teala ant etken vakit bilen. İmam Şafii ayeti bu sure hakkında eğer de Allah Teala di Kur'an'da şuşu sureden kala bütün sure indirmegen bulsa, şuşu sure bizning için yeter idi dey. Şuşu sure bizge yeter idi dey. Eğer de şunun bilen, şunun ma'nosini anglap, şunun bilen amel kılsan, demek adam balası qıtılacak. Adam balası qıtılacak degen ma'noda şuşulay aytgan İmam Eş-Şafii rahimehullah. Ne için? Çünkü cemaat bu surede bizning için qıtılu sebepleri ko'rsatilgan. Şu surede bizning için qıtılu sebepleri ko'rsatilgan. Hem yuqqagına sahabeler uchrashgan vaqtlarında hem endi ayrılışkan vaqtlarında Onlar bir-birlerine nasihat kılışıp kete turgan bolganlar şuşu sureni okup taralışkan vakitlarında, mine işraşalar, taralışkan vakitlarında
şuшы süre bilen birsine nasihat kılganlar. Çünkü şuшы sürede bizning üstümüzde buruç bulgan eybirler var, hem bular endi kutulu sebepleri bula. Allah Teala antite şuшы vakit bilen. Çünkü eğer de vakit yaki bizning faydamızga uza, yaki bizning zararımızga uza, bizge karşı bula vakit. Hem Allah Teala vakitni sükmegiz degen Allah Teala aytı. Eden balasa vakitni sükedi. Mine şoşunday vakitni, mine şoşunday zamanasa şoşunday, bigirek naşar zamana deb aytib, zamanını sükedi eden balasa dey. Min dey ol vakit dey Allah Teala aytı. Yani vakit bilen idare etüçi kim? Allah Teala. Eden balası eğer de vakitni, zamanını sügeyken, ol vakitte Allah Teala'nı sükken kebek bula. Bilesiz mi? Şunun için bu eybir bilen sak bolarga gerek. Zamanalar bozuldu. Zamana niçik bozulsun o? Şulay beyt. Birinçik de zamana bozul almay. Ay da şol, kıyaş da şol, jiller de şolay ise, ağaçlar da şolay yaprak yara. Jeyde şolay jite kışta zamanalar bozuldu degen kişi eytirge tiyişli edem balaları bozuldu deb eytirge tiyиш. Emine edem balaları bozulgunga küre anlarısın Allah Teala tabigattagi haletlerini de üzgerte. Mesela jiller bilen Allah Teala hala getirge mümkün. Kış ortasında yağmur yawa, aybet. Yağmur yawa, жылыта. Ник gilbirtirletirmey deb eyteler. Nik şuşulay, jey tugul, kış tugul deb eyteler koy bir kişiler, eymi? Nik edem balası Allah Teala kuşkanlarını ütep yaşarge deyip yaratılgan edem balası ni için üzünün burçlarını ütemi? Şu an göre bu biz bir tabiat, Allah Teala betinde şu tabiatın bir kisegi kılgan bizni edem balaların. Mine şuşunarga göre Allah Teala günahlarımızın şumluğuna göre Allah Teala üzgerte mine şu tabiattagi eyteler kataklizmlar, eybi. Jir titrew bolsun, jil bilen halak etip uraganlar bolsun, tagın endi vulkanlar atılı bolsun, halak etip, su basu bolsun. Bular bitinisi de nersedi Allah Teala zaharal fesadu fil berri vel bahri bima kesebet eydin nas. Jir yüzünde, kırılıkta hem suluklarda, dingizlerde bozukluk kelip çıktı. İkisinde de kırı jirlerde kalmadı dey. Sulu jirlerde kalmadı dey. Edem balalarının dey kesip itken günahları arkasında dey. Jir yüzünde de hem suluklarda da dey, dingiz okyanlarda da dey bozukluk taraldı dey. Yani pajarlar kelip çıgığı da, sular basığı da, jir bilen halak boluğu da, jir titrewler de, jir ubulular da, hem bitinisi de mine samolyotlarının yığılıp düşüleri de, hem başka şoşunday bäxitsizlikler edem balasının de kulu bilen işlengen günahlar arkasında. Biz indi hatta kosmosda da hazır çöp-çar bilen oturabız, dingiz okyanlarını da çöp-çar, tankerlardan mesela köpmen nefit ağıp, köpmeşiz tartıp yattılar biteleymi? Bütün jirde edem balasının kolu bilen işlengen işler, yani buzukluklar. Allah Teala şunu aytı. Niçin diye onları jaza jiberen minalarga diye şunun arkasında? لِنُزِيقَهُمْ بَغْضَ الَّذِي عَمِلُوا. Onların de işlegen şu işlerinin naçar ikenliklerin bilgirtip, min alarga de jaza jiberem de. Şuşunday jazalarını jiberem. Onlarga
Алар үзләренең эшләгән гөнаһларының тәмен татысыннар өчен ди. وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ һәм бәлки алар шушы бәхетсезлекләрне, шушы җәзаларны күреп, тәүбәгә килерләр ди Аллаһ Тәгалә. Димәк, бу инде заман турында. Аллаһ Тәгалә вакытны төзегән, гасырны безгә биргән, вакытны биргән, ул безнең өчен бүләк. Ике төрле нигъмәт бар ди Аллаһ Тәгаләнең нигъмәте. Нигъмәтәни мәгъбунун фихима касирун минан нас, күп кешеләр ди шушы ике нигъмәтнең ди кадерен белмиләр ди, бәясен белмиләр. Аның берсе вакыт ди, буш вакыт, икенчесе сәламәтлек ди. Менә шу вакыт узганнан соң инде кешеләр хәсрәттә калачаклар. Менә алдагы аятта шуның турында Аллаһ Тәгалә әйтә. Ин дөреслектә ант итә Аллаһ Тәгалә вакыт белән, булсын икенде вакыты, гомумән вакыт булсын, илгәреге вакытлар, хәзергесе вакытлар Аллаһ Тәгалә биргән, булсын 100 еллык вакыт. Аллаһ Тәгалә шушы вакытның кадерен белеп, үзенә гыйбадәт кылсыннар өчен шушы вакытны биргән һәм шушының кадерен аңлатыр өчен Аллаһ Тәгалә ант итә вәл аср дип. Менә монда килә торган беренче вау харфе ул вау әл-касам дип атала, ягъни ант итә торган вау. Аллаһ Тәгалә димәк шушы кыйммәтле вакыт белән ант итә. Иннал инсана, икенче аятта Аллаһ Тәгалә әйтә, дөреслектә кеше хәсрәт ичендәдер ди. Дөреслектә кеше хәсрәт ичендәдер. Инсан ул кеше. Монда җәмәгать кеше дигән сүз берлек санда килсә дә, монда бөтен кешеләр дә керә. Кара җәмәгать, кафирләр дә керә, мунафиклар да, мөселманнар да, мушриклар да, бөтенесе керәләр монда. Ни өчен дигән вакытта мөселманнар да хәсрәттә булачаклар, мөселманнар да хәсрәттә булачаклар, әгәр дә алар шушы вакытның кадерен белмичә яшәсәләр, кадерен белмәсәләр. Һәм менә үлгән вакытта ни өчен Аллаһ Тәгаләдән үлә торган кешеләр, фәрештәләр аларга җаныгызны чыгарыгыз дип әйтеп, кулларын сузган вакытларында нәрсә сорыйлар? Вакыт сорыйлар бит. Вакыт сорыйлар. Күпмедер әз генә булса да вакыт, 1 сәгать, 1 атна, 1 көн, 1 сәгать вакыт. Менә бит ул хәзер бар безнең, шулай бит. Нәрсә дип әйтәләр? Иң беренче эш, әгәр аларга вакыт бирелсә, вакыт бирелә калган очракта ул вакыт бирелми бит ул. Вакыт бирелми ул аларга. Менә шушы иң беренче аларның эшләргә теләгән эшләре нәрсә? Садака ди. Чөнки Пәйгамбәрбез әйтә саллаллаһу алейхи ва саллям, ас-садакату бурхан ди, бурхан. Андый исем дә бар, бурхан дигән, әйме? Нәрсә ул бурхан? Ул дәлил. Синең димәк мөселман икәнлегеңә дәлил. Һәм менә монда җәмәгать садака бирер идем дигән кешенең малының монда җәмәгать әһәмияте калмый бөтенләй. Менә фәрештәләр килгән вакытта хәзер, әйме? Кайтып садака бирер идем дип әйтә икән, әйме? Ул аның ачыргаланып, үкенеп әйтә торган сүзе. Чөнки Аллаһ Тәгалә анарга әйтә: "Калла иннаха калиматун хува qa'iluha" ди. Юк ди. Иннаха калиматун, ул шушындый сүз ди, аны ди әйтәчәкләр ди. Аны әйтәчәкләр. Эй Раббым, бир отсрочка, бир миңа ди. Менә бөтен кешеләр хәсрәттә булачаклар ди. Бөтен кеше хәсрәттә булачак. Менә монда хуср дигәндә без анда ике төрле бар. Берсе хуср ха харфы белән, икенчесе хуср. Берсе ха харфы, монда менә нокталы хуср, икенчесе хуср. Бар
hasret, bar hasret. Birisi ha bilan, ikkinchisi ha bilan. Hasret nerse ol? Hasret mena munda husr. Ol jamoat yo'g'oltu degan so'z. Yo'g'oltu. Убыток, потери, yo'g'oltu. İkincisi ha harfi bilan husr bo'lsa, ol jamoat qayg'ini anglata. Dünyadağı şulay bit, hasretde kaldık deb aytalar bit, eymi? Hasretlenme deb aytamiz. Buсы jamoat husr, eng zo'r yo'g'oltu. Mında jamoat g'umringni, mana bu dunyodagi qimmatli g'umringni yo'g'oltasan ekan. Bu hazır bitindi, bu dünyani ko'p madar yashading, hazır mında sena ölüm ferişteleri keledi, canını alırlar, senden sırap turmaylar, eymi? Peygamberlerden sıraganlar, ölesin mi, kolasın mı deyip. Bizden sırap duruş yok. Hem biz, mine şu köp medir yaşayız da, mında barzakh. Ve min veraihim barzakhun ila yevmi yub'asun. Allah'ın di, ortlarında di barzakh di. Ahiret, mında barzakh. Barzakh degen söz, perde degen söz, perde. Mine şu pромежуток iki arada, şunda canlar tura. Mine şu barzakta kişi köp metra, ona uylap karagız. Bizning g'umrimiz mana hazır vaqt, Allah Teala bergan vaqt. Nu ale Allah Teala onu bizning amellerimizni ele topqirli, kübeyte, aymi mesela Ramazan ayında, Kadir kechasida aybi. Hajda, Mekke'de okugan namaz 100.000 namaz tura. Mana siz sanap chiqarib qaragız, köp okurga kerak bo'la ol namozni bizga. 100.000 namozni mesela. Bir namazın 100.000 namaz tura. Mekke'de okugan. Medine'de okugan namazın Peygamberimiz mescidinde 1000 namaz tura. Kuba mescidinde okugan namazın Kuba tugul Yerusalim'dagi Mescid Aqsa mescidinde mana okupirованный hazır nida Palestinada 500 namaz tura. Eli Allah Teala mümkinçilikler biri. Mana hazır qaragız jamoat vaqt. Mana bizning Peygamberimiz aytdi sallallahu aleyhi ve sellem, benim ümmetimning ömrü 60 bilan 70 arası degan. Mana sonarga öğrenirge tiyishli biz azrak. Pasportni qarab, kizgiga qarab, köpme ömring o'tgan, köpme sen nechig o'tgan aylaning aybit. Endi aytmaymen de shakilliklar degandat boshqalar deganda köpme gunoh, köpme namoz qolgan aybit. Hemmine hazır şuşalarını iseplep çıkarabız da biz hazır köpme ömrünü mine bu dünyada yaşayız. Mine cemaatçılar anlayız. Vel asr. Allah Teala antite. Mine eytik hazır yarar 100 yıl bulsun bizim ömür. Biz çünkü bik azığına da uzup kitedi şu ömrünü de. 70'ten bik azığına da uzup kite. Uzağırak yaşay degen söz. Mine hazır korağız cemaat 100 yıl mında yaşadık. Dib aytik 100 yıl. Tügereklep aytim. Barzakh. Eğer cemaat eli dünya bitmese, barzakhta biz uzağırak duracakbız bitinde. Mine Peygamberimizden aldık sallallahu aleyhi ve sellem. 63 yıl yaşayan dünyada. Neçe yıl kabirde ol hazır? 1400 yıl. 1400 yıl kabirde. Hadi koragız. Kıyamet günü jitkenden soň barzakhtan soň bitinde Allah Teala yanadan tiriltip edem balaların bu yanadan tiriltip çıgara. Hazır kıyamet gününe sud gününe devam ete 50.000 yıl. Mine Allah Teala ömrüňizning qadrin bilegizdi. Ömür qadrli, ol tuğan gün ötkerigiz demi ol. Tuğan gün ötkeri ol nerse jemaat. O bilesizmi nerse? Ol mine to'g'ri aytirga kerak, bittinisi de ani eshitsen, ani bittinisine de aytirga kerak. Ol musulmonlarda anda yo'q.
Менә әгәр Аллаһ Тәгалә әйтсә, сиңа тагын бер 50 ел истәдек әле дип әйме, шушындый хәбәр килсә, шатланып бер бәйрәм итәр идек, бит менә тагын безгә истәде дип. Юк, җәмәгать. Хасан әл-Басри әйтә, "Иннама анта айям", эй адәм баласы ди, син ди кисәкләрдән торасың ди, кисәк. Көннәр алар кисәкләр, кешенең гомеренең кисәкләре. Бер көнең китте, синең бер кисәгең китте ди, Хасан әл-Басри әйтә. Бер ел үтеп китте, мәсәлән, хар. Синең туган көнең җитте. Ягъни шушы датаны беләсең бит инде качан туганыңны. Менә шушы бер ел үтте бит инде. Бер ел өстәлмәде, бер елың китте. Аллаһ Тәгалә син дөньяга килгән вакытта язган сиңа, әйтик, 75. Сиңа хәзер 60. Ну, әгәр белсәң инде 75тә бу дөньядан киткәнеңне, синең калды 15 ел гомерең. Монда праздновать нечего. Ник шушыны кешеләр аңлый алмый? Шул наданлык, динсезлек аркасында инде. Һәм әле ул җәмәгать ярар, ул бит әле аны шампанскийлар, аракылар алып әле бит утыра әле ул. Үлемнән котылган шикелле. Җәмәгать иң куркынычы әле шушында 60 яшендә шәрәпләр алып, виналар алып, шампанскийлар алып, бәйрәм иткәч икенче көнне шул хәлдә үлеп китә әле ул. Менә бу нинди? Ул акыллылык галәмәте бул, юкмы? Юк. Ул җәмәгать динсезлек галәмәте. Шарлар элеп куйганнар. Хәзер бит юбилейларга, туган көннәргә һәрберсенә теге шарлар белән цифрлар ясап куялар бит инде. 50, 60 мешла элеп куй. Ни зур шатлык. Җәмәгать, әгәр дә син таймерыңны кабызганын белсәң, синең бит инде хәзер арта барган сайын 55, 56, 57 арта бара, ләкин кими бит ул синең. Ул синең кими. Монда шатлык юк. Шатлыгың нәрсә синең? Шатлыгың гамәл кылу, гамәлдә үткәрү, гыйбадәттә. Менә ник хәсрәттә? Ул кеше барыбер кыямәт көнендә менә шушы вакытның кадерен белмәдем, гыйбадәттә уздырмадым дип әйтеп үкенәчәк ул кеше. Менә уйлап карагыз, яңадан 70 ел әйтик бу дөньяда, кабердә торасың, Аллаһ Тәгалә үзе генә белә. Шулай бит. Әйттек инде пәйгамбәребезнең сахабалар 1400 ел хәзер кабердә. Әлбәттә, пәйгамбәрләрнең тәне чиреми, шул килеш тора. Ләкин ул бит җир астында. Тән җир астында. Кыямәт көне, суд көне дәвам итә 50 мең ел. Аннары суд биткәннән соң ул мәңгелек. Аллаһ Тәгалә әйтә, шушы мәңгелекне ди алмаштырасызмы ди шушы дөньяга ди. Менә шуңа күрә Хасан әл-Басри шуңа күрә шулай дип әйткән, янында бер кеше басып тора, җеназаны күмәләр. Менә ди син бу кеше урынында ди итеп күз алдына китер әле ди. Шушы кешегә ди, шушы кеше урынында син булсаң ди, сиңа ди, әгәр дә ди әйтсәләр, бу дөньяга кире кайтарабыз дип әйтеп ди. Син нәрсә эшләр идең шул вакытта? Бу дөньяга кире кайтсаң, нәрсә эшләр идең ди? Гамәл, гыйбадәт, менә ул бит хәзер нидән? Ахираттан, барзактан кирегә Аллаһ Тәгалә кайтарды икән. Димәк, бу кешегә шатлык Аллаһ Тәгалә сиңа тагы бер форсат бирә дигән сүз, әлеме? Форсат бирә. Ләкин андый форсат юк. Ул кеше нәрсә эшләр иде? Син ул кеше урынында булсаң, нәрсә эшләр идең? Кайтып гамәл, гыйбадәткә тотыныр идем мин ди. Тагын катрак. Шатлан ди. Син ул кеше урынында түгел ди. Пәйгамбәрләр сөйләгән кебек сөйләгән бит Хасан әл-Басри рахимахуллаһ. Менә җәмәгать
biz bir derste kıyamet gününün isimlerin bitinde uzgan edi. Yavmul hisab, yavmud din evet. Yavmut ta'abun degan. Ta'abun suresi var. Ta'abun. Resmen neydi sure o ta'abun? Ta'abun ol cemaat kıyamet gününde kişinin özünün turmuşunun, ömrünün kadrin bilmegenin anlata turgan gün degan söz. Yavmut ta'abun. Mana ol nerse? Mana şuşu bolsa da vaqt bilen beyli. Mana bu ömrü bilen beyli. Aytik mesela sen satkan vaqtda 100 minlik eyberinin beyesin bilmiçe satıp jiberesen ol eyberini mesela bir 10 minge gine. Tege algan kişi şatlana, bu kişi jüler boldu indi deyip aldı adam deyip. Sen 100 minlik eyberini sen 10 minge satıp jiberesen. Ol aldı indi seni. Bu bulat tagabun. Anlaşıldı mı? Sen aldandın hazır. Mene bu 100 min urnunda evet bu ömür bu igine indi çağıştırıgına. Onu bir nese bile de çağıştırıp bulmayan okça bilen. Mene 10 minge algan kişi bu indi şeytan. Seni aldagan. Ol sina bit etmedi, sen bunun beyesi alayğına tügül deyip. Mene sen şuşu ömrüңni demek sen hazır sattın şuşu aldı turgan kişiге buşka degen söz. Yeki satıp alatırgan kişi 100 minlik eyberini yok 10 minlik eyberini nadanlığı sebeple 100 minge satıp ala. Tege mındayında satuşu aldadı hazır. Bu satıp ala şunday yün eyberini 100 minge satıp ala. Mene bu da tagabun deyip atala. Anlaşıldı mı? Mene bu dünyadağı bizning turmuşumuzning beyesin anlata bu. Eğer de sen anı kullansan Allah Teala rizalığı için bu ömür bir kadirli. Eğer de sen Allah rizalığı için uzmayken ol ömrün, senin ol ömrün boşka uzdu degen söz. Aldandın degen söz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizin en hayırlınız kim degen? Sizin aranızdan en hayırlınız uzun ömürlü kişi degen. Lakin onun bilen uzun ömürlü buluğu bilen bir retten onun ameli izgedi. Orta bara gel. En naçarınız kimdi? Nek şulay ete. Uzun ömürlü di, lakin ömrü orta bargan sayın onun günahları da orta, yani dinsiz, imansız yaşıyor dünyada. Hem şulay kitip bara. Mene bu indi hasret bula bu cemaat. Şundan soň Allah Teala 3-nji ayette mene kıska gına süre ol. Kıska gına süre 3-nji ayette mene 4 kaçıstıbı Müslümanlarının 4 sıfatın kitire Allah Teala. İllellezine amenu de. İlle degen söz mında. İlle krome degen söz. Şolardan kola. Ele ol Tatar tilinde de var cemaat. Burungu Tatar tilinde, burungu dibinde iske. Mene bizim babaylarımız şolay söylegenler ille meger dibeyme. İlle. İlle meger nese ol? Mene biz bitinde aytabız şolay biz Rusçaga köçüp bittik bitinde hazır. İlle meger tolka mesela. Tolka diyebіз değil mi? İlle baratik urna. İlle degen söz ol iskerme revuşundakile illellezine eden balası hasrette de oldu. Kişi de hasrette. Lakin ille şular gına de şular gına. Ellezine degen söz mine şular de mine şular. Порядки исключения, искерме ревушында міне шушылар келеді. Кімнер хасретте болмай? Міне мұны біз қазір
Gündelik turmuşubuzda аны kullanırga tiyişlibiz hazır. Mine ne için sahabeler aytib uzun bit? Sahabeler taralışkan vakitlarında şu süreni okup bir-birlerine nasihat kılganlar. Mine şulay boldu deybeğim. Hem Allah şunun boyunca yaşaganlar. İllellezine amenu. İmanlı bulganlardan kala. İmanlı, yani ışanuçı bulganlardan. Allah Teala'ga ışanuçı bulganlardan kala. Yani şuşalardan kala. Yani şuşa iman kitirgen kişi Allah'a ışanuçı, onun barlığına ışanuçı gına tügül bu cemaat. Onun bütün etken sözüne de ışanuçı, amenu. Işanuçılardan kola debeyte Allah Teala. Emine kimge ışanuçı ikenligini aytmayıp Allah Teala. Işanuçılardan kola dey. Amenu degen söz onlar ışandılar degen söz. Hazır bir tefsir kılavuz ikinci ayetler bilen tağın. Nerse debeyte Allah Teala. İman ol nerse dey? Allah'a ışanu dey. Mine imanlı degenden soň biz şunda okşuşy 6 ibirni göz aldyna getirge tiyişlibiz. Ol Allah'a ışanu. Feriştelerge ışanu. Onun kitaplarına ışanu. Kutup. Birgine tugul. Kitaplarına ışanu. Anları ferişteler buldu bit. Peygamberlerge ışanu. Peygamberlerge ışanu. Kitaplarga ışanu. 4 buldu. Takdirge ışanu yazmış. 6-çısı ölgenden soň tirilüge ışanu. Bu iman şartları. Şart degen söz, usloviye. Cemaat eger de mine bir kişi Allah'a ışansa, Allah'a ışanamdy. Ol bardy, ol birdi. Eger de mine şu kalgan 5 şartına ışanmasa, o kişi Müslüman tugul, ol amenu bulmay. Anlaşıldı mı? Mesela bir korkunç eybir, bütün yazmış, bütün nerse kişinin üst kolunda bir nindi takdir yok dibeyte bir kişi. Bu kişi İslam'da tugul hazır. Bu kişi İslam'da tugul. Ya ki takdir vardı, yazmışka takdirge şanamdı, bütün nerse yazılgandı, lakin öldün de bittin de. Ölesin de bitesin de. Biz de bu dünyada bir güne tapkır yaşayız, ölesin de bitti. Bir nindi ahiret yok. Bir nerse yok. Cennet de yok, cehennem de yok. Bir kimden koytmagan de. Kabirde bir nindi sıravlar yok de. Mine bu tozu imanga kirabit kabirdeki sıravlarga inanu. Cebrail feriştege şanu, İsrafil aleyhisselamge, Mikailge, yangır feriştesine, ölüm feriştesine şanular, onlar imanga kirabittinisi. Hem biz bilgen feriştelerinin bitinisine de şanu imanga kire. Yok ferişteler diyse bu kişi imansız. Bitti. Şan köre, eli koy bir kişi bitin ne? Nerse dey? Nindidir bir kişi var indanda dey. Nindidir bir kişi var dey. Ulana Allah demey. Koy bir kişi bit tabiat dey. Tabiat ol Allah deyindi. Allah indi oldu tabiat dey. Tabiat Allah tabiat indi oldu. Nindidir dey. Onda kişi var dey. Kosmические силы dey. Onlar kişiler dua kılgan vakitte teki mine komentariyalarda okusun koy vakitte. Koy birevler ete şunday sözler eteler. O боги deb ayteler. İşitkeniz var mı? O боги. Да помогут тебе небеса deb ayteler. Köklerinçik buluşsun sana. Mine şunday sözler ayteler. Lakin Allah tugul. Anlaşıldı mı? Bunda Allah'a ışangan kişi 6 eybirge ışanırga tiyiş. Şiksiz. Balar cemaat mında 3 türlüge bölüne. İhlaslı ışanuçı, anlarsın ışanmauçular kafirler.
ышанмаучылар бүтүнлөй. Üçüncüsü şiklenip ышануучулар. Ышана, лекин көңүлүндө шик бар. Чынлап да болор мекен ол андай бар мекен ол жаннат, бар мекен жаханнам чыннан да. Өлгөндөн соң анда кабирде суроолор болор мекен, эле бүтүнүсү мындай гана булай гана легенда мекен биреринде деп айтып, эгер ышанам дейо, лекин көңүлүндө шик бар. Бу мусулманмы? Жок. Аллах Теала айтты: "Эллазина аману биллахи ва расулихи сумма лам яртабу." Алар ди Аллахка һәм аның пәйгамбәренә ышандылар, һәм шикләнмәделәр ди. Шикләнү булырга тиешле түгел. Менә шушы кеше генә иманлы була. Аңладыгызмы? Шушы кеше генә иманлы була. Бар микән анда, юкмы дип бер сөйләгәнем дә бар, радиодан бер спектакль тыңлаган идем. Радио спектакльләр була иде илгәре. Бабай намаз укыды бу. Советлар Союзы вакытында бабай намаз укыды, намаз укып бетерде дә инде. Хәзер ике якка сәлам берде дә, дуа кыла, без намаз укучылар булганга күрә аның теге намаз икәнлеген аңлыйбыз. Һәм бу әйтә карчыгына сорау бирә. Карчык ди, он теге дөнья бар микән ул ди. Үзе намаз укыды. Ягъни шикләнергә ярамый. Шик ул нәрсә? Шик битте. Шик ул сине күферлеккә чыгара. Шуңа күрә аману дигән булса, Аллаһ Теала аману. Шунда ук күз алдына китерергә кирәк 6 шартны, 6 шарт. Һәм шикләнмәүне. Аңлашылаймы? Һәм менә син хәзер Коръән укыйсың, Коръән укыганда бер кыссага юлыктың. Әйтик, анда Юсуф алейхиссаламның кыссасы. Яки анда Юнус пәйгамбәрнең кыссасы. Юнус пәйгамбәрне балык йоткан, әйбет. Сөләйман пәйгамбәргә җиннәр буйсынган. Анда тагын Сөләйман пәйгамбәргә иң зур байлык бирелгән бит инде. Аллаһ Теала анырга җиннәрне буйсындырган. Һәм ул җил белән йөргән, җил аны кая тели шушында алып барган, йомшак кына иттереп күтәреп. Буларны укый да һәм шикләнә. Дөрес микән бу? Ютмында әллә нәрсәләр язганнар бит әле монда ди. Башка сыя торган әйберләр түгел ди. Үзе башка сыймый торган телефон тотып утыра үзе. Башка сыймый торган. Башына да, акылга да, зиһенгә дә бер башка сыймый торган үзе телефон белән куллана. Аллаһ Теала биргән әйбит. Менә һәм бу кеше хәзер әгәр шикләнсә, бу кеше эчтән генә нәрсә була бу? Эчтән ышанмаучы кеше. Хәзер шикләнде. Дөрес микән бу, юкмы? Бу әкият инде бу. Монда яртысы әкият дисәк, кафир булып китә. Әйе. Шуңа күрә җәмәгать бик сак булырга кирәк. Менә хәзер шушындый гадәт, менә Коръән укыйлар, Коръәнне хатим кылалар. Тутырып укып чыгалар, әйме? Һәм шушының белән көн күрәләр аннар. Коръән тутырып, акча алалар кешеләрдән. Акчаны тегеләр бирә, тегеләр надан халыкка шул гына кирәк, мине әбиемә, бабама тутырырга кирәк дип, бу кеше Коръән тутыра да аларга багышлый инде. Җәмәгать, моның өчен нәрсә була? Моның өчен син халыкны адаштырдың дигән сүз. Коръән, Аллаһ Теала әйтә, Коръән ул ди яки хәсрәт булачак сиңа ди, хәсрәт. Яки сине коткаручы ди. Коръән ул ашап, эчү өчен түгел. Син менә бер галимнәрдән булган галим әйтә, Коръәнне тутырып укып чыгуга, укып бетерүгә караганда, ягъни хатим, Коръән тутыруга караганда, аңлап, фикерләп, җиренә җиткереп, бер аятны укуың хәерлерәк ди. Аңлашыламы? Менә хәзер җәмәгать ятлау, һәм менә шушы кеше Коръәнне ятлап бетергән, һәм ул бик алар күп Коръәнне ятлаучылар.
Ләкин җәмәгать Коръәнне тормышка ашыру дигән әйбер юк. Коръән белән яшәү, гамәл кылу. Менә мәсәлән, бер сахаба була, калын тавышлы. Гүрелдәп чыга торган инде шундый. Аллаһ Тәгалә аят иңдергән бит инде Коръәндә. Пәйгамбәрнең тавышыннан артыграк югарыга тавышыгызны күтәрмәгез, гамәлләрегез юкка чыгар ди, әйбит. Бу сахаба шушы аят иңгәч куркып, елап, хәсрәткә сабышып, чирләп ята өендә. Тавышы калын булганга күрә. Ул махсус пәйгамбәребезнең тавышыннан минем артык тавышым күтәрелсен дип сөйләшми бит инде. Монда теге дорфалар, тупаслар турында сүз бара инде. Кычкырмагыз анарга ди. Аллаһ Тәгалә әйтә. Бер-берегезне чакырган шикелле ди. Кычкырмагыз анарга ди. Аның ди дәрәҗәсе олы ди. Тавышыгызны түбәнәйтегез ди. Буны үзенә ала. Җәмәгать, беләсезме? Пәйгамбәребез әйтә, бу аят синең хакында түгел ди. Менә алар шушы аятны үзләренә алып, шушыны үзләре аша кичереп, менә минем хәзер гамәлләрем юкка чыкты инде, юкка чыга бит инде дип әйтеп кайгырып торганнар, беләсезме? Һәм ул Коръәннең аңлаганга күрә бит алар. Менә сахабалар да аерылышкан вакытларында укыганнар икән шушылай, нәрсә өчен? Алар бит аңламыйча түгел, алар аның шуның белән нәсихат кылганнар бер-берсенә. Менә бу җәмәгать була инде иман илләлләзина аману дөреслекдә шушылар иман китергәннәрдән кала, ышанганнардан кала. Һәм Аллаһ Тәгалә парын китерә ва амилус салихати, һәм изге гамәл кылган кешеләрдән кала ди. Моннан без аңлыйбыз, имансыз изге гамәл кабул булмый. Имансыз изге гамәл кабул булмый. Менә хәзерге вакытта мөселманнар гына түгел, шундый байлар бар, алар садакалар бирәләр, изгелекләр эшлиләр. Кайбер мөселманнар шикелле, аларның ул изгелекләре бу дөньяда ук Аллаһ Тәгалә аларга бирә. Ләкин ахирәттә аларга калмый, әҗр савап булмый аларга. Менә бер вакытны Гайша радиллаһу анха Әбу Җуъдан дигән бер кеше турында, элек җаһилият вакытында исламга кадәр яшәгән бер яхшы кеше була. Ул күршеләренә яхшылык итә, туганнары белән ирешә, шундый юмарт була. Менә ул кешегә дип, аның дип гамәле белән файда итәр микән ди. Пәйгамбәребез әйтә, юк ди, ул бер вакытта да ди, мине кыямәт көнендә мине гафу ит дип әйткәне булмады ди. Ул ла илаһа иллаллаһ дип әйтмәде ди. Менә, шарт, иман ул җәмәгать шарт булып тора. Иман әйтик, менә бер савыт, таза, нык савыт, шушы савытка димәк саласың, изге гамәлләреңне туплап барасың. Аңлашыламы? Әгәр дә шушы савытың тишек булса, бу димәк шик. Шикләнү аркасында синең ниләрең, изге гамәлләрең югала. Иман ул савыт. Һәм менә Аллаһ Тәгалә шушы иман дигән савытка тутырырга кушкан запасларны. Көп итеп тутырырга, изге гамәлләрне тутырырга, юлга запассыз чыкмагыз ди. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Фатазавваду фа инна хайра зади тaqwa." Запасларыгызны туплагыз, сезнең иң хайырлы запасыгыз ул тaqwалык ди. Менә шу иманлы булганнан соң изге гамәлләрне тупларга куша. Менә җәмәгать монда гамәл, гамилу дигән сүз, гамилу. Алар изге гамәлләрне кылдылар ди. Нинди гамәлләр? Салихат. Салихат ул изге гамәлләр, праведные дела. Ул җәмәгать нинди була изге гамәл? Изге дигән сүз монда җәмәгать салих дигәнне исегездә калдыра. Салих. Салих ул изге. Менә гамәлгә яраклы булса, ул салих була.
Исегездә калдымы, юкмы? Гамәлгә яраклы булса, менә мәсәлән, бер продукт, бер изделие гамәлгә яраклы булса, салих була. Гамәлгә яраксыз булса, талих була. Талих, гамәлгә яраксыз булса. Менә шушы Аллаһ Тәгалә гамәлләрне хәзер карый, бездән килгән гамәлләрне. Ничек кыла бу гамәлләрне? Салих була, фәкать Аллаһның ризалыгын өмет итеп эшләгән эшләр генә салих була. Аның ризалыгын өмет итеп эшләгән эшләр генә салих була. Мәсәлән, син күршеңә керәсең хәзер, әйме? Берәр нинди яхшылык эшләп, берәр пешергән ризык әйбит. Ниятең салихмы, юкмы, изгеме, юкмы? Аллаһ Тәгалә карый. Бәлки син ул күршеңнән берәр нинди яхшылык өмет итәсеңдер. Менә мин монарга яхшылык эшли торыйм әле. Минем анарга бер йомышым бар, бер хәзер керермен берәр атнадан. Ул миңа аннара не сможет отказать. Баш тарта алмас. Изгелекме бу, юкмы? Юк, изгелек түгел. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Фәлә тәмнун тәстәксир." Изгелек эшләмәде, сиңа артып кайтсын дип әйтте. Аллаһ Тәгалә ярата изге гамәлне аның ризалыгы өчен генә. Менә күп кеше шулай эшләргә мөмкин. Менә мин аларга күпме булыштым, анардан бер нәрсә дә юк. Аллаһ ризалыгы өчен эшләмәгән син аны. Аңладыгызмы, салих нинди гамәл ул, җәмәгать? Күршеңә кирип йөрсәң дә, туганнарың белән йөрсәң дә, ниятең булырга тиешле Аллаһ ризалыгы өчен. Менә бу була изге гамәл. Садака бирсәң, миннәт белән бирсәң, миннәт нәрсә ул? Мактану, ахырдан мактану. Аннары ахырдан рәнҗетү. Мин сиңа бирдем, менә мин сиңа эшләдем, мин сиңа булыштым. Мин булышмасам булмайды, син кеше булмыйдың, фәлән дигән. Ул аны рәнҗетә. Ла тубтилу садaqatikum bil-manni wal-aza. Аллаһ Тәгалә әйтә Бакара сүрәсендә. Үзегезнең садакаларыгызны юкка чыгармагыз, миннәт белән һәм әза белән ди. Әза ул рәнҗетү, миннәт ул мактану. Ахырдан сөйләп йөрү. Юкка чыгармагыз ди. Аның сезнең ул ди садакагызның ди мисалы ди, шыма, таш өстенә салган туфрак кебек ди. Фасабаху вабилун фатаракаху салда. Анырга вабил яңгыр да дими, ливин ди Аллаһ Тәгалә. Яңгыр ишеп китә дә ди, ул шыма таш өстендәге туфрактан нәрсә кала, бер нәрсә калмый. Шыма таш ялтырап кала. Фатаракаху салда. Ялтыратып кала ди, калдыра ди, шушы ди, ливин. Сезнең дә шушылай гамәлегез юкка чыга ди. Нәрсә белән? Миннәт белән биргән садакагыз ди. Һәм теләсә нинди изге гамәл, садака гына түгел. Димәк, салихат. Ул изге гамәлләр дигән вакытта исебездә калдырыйк. Гамәлгә яраклы качан була ул? Сине үлчәүгә куярлык дәрәҗәдә булырга тиешле. Аллаһ Тәгалә кабул итә торган изге гамәл, аның ризалыгы өчен генә эшләнгән изге гамәл. Ул былай әйткән вакытта гына бик изге гамәл дип әйтергә җиңел кебек, ләкин ул җәмәгать изге дәрәҗәсенә күтәрер өчен бик ихласлы булырга кирәк. Бик ихласлы булырга кирәк. Намаз укыганда да, менә монда килеп утырган вакытта да, дәрескә садака биргәндә дә, җәмәгать намазларына килгән вакытта да, хаҗга барган вакытта да бик ихласлы булырга кирәк. Менә бу җәмәгать була изге гамәл. Һәм монда бөтен изге гамәл дигән вакытта намаз, ураза, закат, хаҗ, курбанчылык булар гына түгел. Монда күршеләрең белән яхшы тору, монда туганнарың белән йөришү, монда әти-әниңә яхшылык эшләү, изгелек кылу, менә булар бөтенесе дә изге гамәл була. Юлдан барган вакытыңда юлны чистарту дисеңме, булар бөтенесе изге гамәл.
Eğer de sen onun Allah rizalığı için işley turgan bolsaň. Mene bu bulay izgi gamel. Hem indi Peygamberimizden soraýarlar sallallahu aleyhi ve sellem in izgi gamel nindi gamel dip soragaç Peygamberimiz Abdullah ibn Mes'ud'ga radıyallahu anhu ayta wagtynda okulgan namazdy. Anları iň birinçi bir o. Namaz degen iň wagtynda okulgan namazdy. Anlara nerse digeç Kres ata-anana izgilik. Ata-anana izgilik. Alar ölgen bolsalar da eli haman izgilik ite alasyň sen. Niçik? Meselen şolaryň birisi alarga duga kılaw. Cennet iti gafu sıraw Allah Teala'dan. Alar için alar isiminden izgilikler işlew, sadakalar berýär. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına bir sahabe kelip soragan enim öldü, enim için sadaka bere alammy dep soragaç, eýye degen. Enindi sadaka iň hayırlysy degeç, su kişilerini sulu ituň degen. Sulu itu, kişilerini su bilen suyundirүү, sulu itu de. Mine gadigine etken wagtda kişige su çygaryp berýärde, kişige mında meselen orazadamı, iftarlardamı su getirip koyuğunda birinçe butulka su bitinde kıyvatta tögüleyim ap kelip koydun meselen teres dibine koydun. Yani avuz aşatırgan kişiler senin su bilen avuz aşsalar. Bu su senin etiğin eniğin isiminden dip getirsen mesela. Bu bit. İzgilik, gamel, izgi gamel. Meselen tağın izgilerinin iň izgi gamellerinin de izgisidi kişinin de eti enisinin de dostları bilen ýereşүү degen. Tuganlary bilen tugel, tuganlary bilen gine tugel. Kimler bilen etiň eniň dost bolgan, ýerişken. Alar bilen ilimtede bolup, alar bilen ýakşy muamelede bolup, alar mine alarny şatlandyra turgan eýber. Mine izgilik. Mene bit Allah Teala ite enişkur li ve li valideyk. Miňa şükür etdi, hem eti eniňe şükür etdi. Mene bir tabiğin ite Sufyan ibn Uyeyne degen bir tabiğin ite rahimehullah Allah'a şükür etüňdi, 5 vakit namazny okuýňdy. Eti eniňe şükür etüňdi. Namaz artından alar için dua kılındı. Öyle mi? Şükür etü. Allah Teala itabet. Enişkur li ve li valideyke. Miňa şükür et. Hem eti eniňe şükür etdi. Göräsiz, niçik bir artlyk ile. Köp kişiler şuşunu aňlamylar. Eti enilerine korata nindi derece bit bu cemaat. Allah'a gıybedet kılıdansın kile. Onları bitin mine bular izgi gamel bitinde. Etiyeninge izgilikli boludu anlarsın. Üçüncüsü cihatdi. Allah yolunda cihat, tırşu, küç koyu, tirtügü din için. Nersize bolsa işlev. Allah rizalığı için. Dinni küterü için bu cihat bula. Eli tağın sıragan bolsak tağın istep eytey dedi. Şu hadiste indi. Abdullah ibn Mes'ud. Mene bu sıvıldı ikincisi. Mında tağın üçüncüsü var hem dörtüncüsü var. Mene bunun birincisi hem ikincisi Tin suresinde eytile. İllellezine amenu ve amilus salihati felehum ecrun gayru memnun de. Bunlar cemaat mene iman getirdin hem izgi gameller kıldın. Busa eli cemaat Tin suresinde. Bu Allah Teala katılıçlarına eyte alarga di iksiz çiksiz ecir sevaplar bolur diými? Emine şuşa kalgan tağın iki sıfat bilen Allah Teala alarını kamil Müslümanlar sıfatına iye bolgan Müslümanlar derejesine kötere. Mana kamilleşe kişinin imanı şuşunun bilen. Üçüncüsü ve tevasaw bil hakkı. Hem alar birbirlerine vasiyet eytişirler
haklık bilen dey. Haklık. Vasiyet eytişirler, ol cemaat uylarga yaramay, öle turgan kişiler deyip. Bir-birlerine vasiyet eytişirler. Mesela eğer de biz bir kişini kızıktırıp mında kilirge, ilim alırga çakırabız iken, bu haklıkka çakırı bula. Anlaşıldı mı? Hak. Bu bula hak. Allah Teala ite, nese o hak? Hak ol cemaat din, ol şeriat, ol Kur'an. Allah Teala ite Kur'an'da وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ Ey Peygamberim, haklık kildi deyip etti. Nese o haklık? Kur'an. Haklık kildi deyip etti. Demek sen eğer de haklıkka indisin iken Kur'an bilen yaşarge indisin degen söz. Kur'an'da Allah Teala tıyganlarını sen şuşa kişige jitkiresin. Bu bir tıyılgan kardeşim. Yaramı bu işlerge. Mesela bu isirtkiş içini, isirtkiş satını, namaz kaldırını, hem aldavını, sügününü kaldırırga indisinken, demek sen nersege indisin? Haklıkka indisin. Ve tevasav bil hak. Birsini cumgoga çakırasın. Bu haklıkka indisin. Cemaat namazlarına çakırasın. Haklıkka indisin. Niçin sen onu çakırasın? Sen onu kıtkarga tilisin nerseden? Hasretten. Başında nerse? Hasretten. Sen hazırtdagi özün şuşu yolda bolurga tiyiş bitindi. Anlarsın sen başkalarını çakırasın. Şuşu izgilikке, şuşu Allah rızalığına. Demek hak degen sözünü anladık. Hak ol nerse? Ol Kur'an. Ol Peygamberimizin sünneti. Hem cemaat mındayında biz isimizde kaldırık tağabırayı birine. Belki etkenim vardır. Mene şuşu izgi gamel evet. İzgi gamel kabul bulsun için onun var iki şartı. Bizim el istek aldırıga. Birincisi Allah Teala rizalığı için işlenirge tiyişli. Hem bunun bilengine kıtıl almıyorsun çünkü bütün kişi eytirge mümkün. Min Allah rizalığı için işleyeyim, Allah rizalığı için işleyeyim diye. İkinci şartı kabul bulsun için. Peygamberimiz sünnetine turu kilirge tiyiş. Peygamberimiz şuşulay işlegen bolurga tiyişli. Hem anarga iyerip işlegen sahabelerinin işlegen işlerine turu kilirge tiyiş. İki şart jingil biteymi istek aldırga. Birincisi Allah rizalığı için. Hem senin işlegen işini işletirgan. Belki sen Allah rizalığı için sevap ümit etip Allah Teala seni yaratsın için deyip işletirgansındır. Evet. Lakin kabul bulmayana tügel Allah Teala seni yaratmaya başlıyor hazır. Bid'atın için. Mesela bana birisi fotoğrafiye çırpıcı jibergen. Men hazır tegel istinde kalım. Recep ayı bitindi, haram ay, izgi ayı bit. Onda mene şuşu günni iki rakat namaz okuysun. Onda yalgışam indi hazır. Yalgışsam da ziyanlı tügelin baribir. Onda 5 Fatiha, onda 10 Ayatul Kürsi, 5 Kul Huvallah mene okurga degenin her bir rakatında. Umumen bütünleyin nigizsiz, asılsız. Namaz bitindi olay mı? Andağı Ayatul Kürsi de, Fatiha suresi de, Kur'an'da var bitindi değil mi? Lakin sen hazır anı eğer okuysun iken men şu okurga tiyişle deyip. Hem bigrek de şunu okurga tiyiş deyip etip kişilerge iretesin iken bu bula nerse? Bu bid'at bu. Bid'at. Namaz okunun ziyanı yok bitindi deyip etip sen kıtıl almışsın hazır. Sen bunun için cevap veresin hazır cemaat. Çünkü Peygamberimiz nerse deydi sallallahu aleyhi ve sellem? Kullu bid'atin ve kullu muhdesetin bid'a din işlerinde bütün bir uylap çıkarılgan eybir bulsa ol bid'atti ve kullu bid'atin dalale her bir bid'at ol adaşudi ve kullu dalaletin finnar hem her bir adaşu uttadı.
Her bir adaşı uttadı. Şuna göre birisi tışkırgeç elhamdülillah diye de elhamdülillah diye sünnet bitin değil mi? Onlarga yerhamukallah diye hem bu kişi tağın elhamdülillah diye etkeş vessalatu vesselamu ala Resulillah diye salavat ete bu. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Abdullah ibn Ömer ahırsa ete. Nik Allah'ı eyttin de. Biz Allah'ı iretilmedik de. Elhamdülillah diye ettirge gerek. Bitti. Kadar anlarsın bir ikincisi salavat etse, insanlara eşhedü en la ilahe illallah diye etse tağın nerse bula olanları. Olay dinini bitin çizemedin. Olay bidat amel kabul etilmiyor. Ve tevasav bil hakkı. Mine biz şunlarga indi biz. Haklıkka indi biz. Ve tevasav bis sabır. Hem indi ahırgı amel Müslümanlar öti tırgan olar bir-birlerin sabırlıkka indeşirge tiyişler. Sabırlıkka, tüzümli bulurga indiler birsin-birsi. Cemaat mında sabırlık o bir tirligine tugul. Sabırlık diye biz kaçan onu dünyadagi meşakkatlerge sabır itu, kaygı hasretlerge sabır itu dip kine göz aldına kitirebiz mi? Bu da sabırlık. Big zor. Sabırlık bu. Lakin cemaat mında alimler onu üçke bölerler. Birisi onun Allah'a itaat etkende sabırlık. İkincisi haramlarını ütemev, işlemev için sabırlık. Üçüncüsü sabırlık dünyadagi mine şu kilgen bela kazalarga sabır etu. Mesela zakat tölerge vaktin jitti de. Zakatni sanap çıkarasın da çıktı mesela aytek 20 bin. Çıtır jalkı birge. Üzüngnikin birgen kebek. Çünkü yüreğinden ezip at sertçe atırıva ödep eyteler biteli. Mine şunun kebek. Ulanıka tugul bitende. Mına birir için sabırlık gerek. Bu seniki tugul için ki. Uraza tutar için sabırlık gerek. Namaz oku için sabırlık gerek. Haramlardan tıyılığı için sabırlık gerek. Şu halikatı kızıktıra. Fitneler. Managa sabırlık gerek. Hem bela kazalarga sabır etu özü ayrım bir orun alıp tura. Mine cemaat mine şu bittinisi içinde mine bittinisin öz içine ala sabırlık. Hem mine hazırgısı vakitte biz indi nersege sabır etemiz. Fitnelerge hem sabır etemiz cemaat mine sabır eterge gerek rahat tırmışka hazır. Şükür eterge Allah Teala'ga şuşu bu da sabırlık. Sabır etip niçik bula sabırlık? Şuşu nimetlerinin Allah Teala'dan ikenligin bilip her vakitte onu kişilerge, silerge unutup jibermesinler. Şulay tiyiş diye uyli kurmesinler. Allah Teala'ga şükür etip yaşarga ikenligin anlatırga tiyişlimiz. Hemmine bu da haklıkka indöv bula. Mine şulay bolsa indi Allah Teala şuşu kişilerini kıtılıçılardı hem hasrette bular bulmayacaklardı Allah Teala. Mine ve şulay ettirip biz Gasr suresinin tefsirini uzdık. Elhamdülillah. Allah Teala bar bizga da hayırlı faydalı ilimler versin. Şunun bilen amel kılıp yaşavlarını nasip etsin Allah Rabbimiz. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك